Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele igama lami uNeliswa Cele uhleli noKhozi FM TV. Siyajabula kakhulu ukuthi singaphinde sihlangane. Nawe uyazi ke lesi sikhathi esokuthi ngiletha abantu abahlabahlosile sixoxe ngezinto ezahlukahlukene sifunde ngabo. Namhlanje izihambeli zabo ave ngijabule. Uma uthanda umculo la ulalela uvela uthi nje enhlizweni ngikhuluma ngeAfro soul bakhona la namhlanje sanibonani sawubona Nkosi yami bazibathobeka njani siyaphila kunjani ngiyaphila izizotha uzimpela ukuthi hayi mazulu yabona sizizotha lesi esakazulu sisobuyaphila ngiyaphila sithandwa sami ngiyaphila kakhulu uSabelo now right ngiphilile sisi So ke sizosuxoxa ngifisa sinazi kangcono sazi umculo weni kangcono izinto ezahlukahlukene enzenzayo so nje kuzoba mnandi kuzoba right ngizoqala angazi ukuthi ubani osanda ukuphendula lo mbuzo ukuthi nize nihlangane nje kube neAfro soul nathola nakuphi nomhlaba awusemkhulu umhlaba ngicela ukuphendula lo mbuzo bangimdadlana ngishulwaze umthetho Afro soul yonkana ngaphandle kwami noMazulu yahlangana ngo-year 2000 sise academy yadokotela umbongeni Ngema sasifunda ubuciko lapha ukucula ukudansa nokuactor kwaba yimina ulate Sergeant Malishe ulate Thandeka Mkhize noMusa Bavundla odume ngelika Juice emculweni saqala nje ukucula make ama breaks sabona ngathi ama voice wethu ahlangana kamnandi then nge jump to 2003 after graduation ithi laba sibheke eGoli siyozama uyazi ke normally la eKZN sibelieve ukuthi kulunga mawuseGoli kumele ukhuphuke sakhuphuka sayeGoli sihlangana nobaba uMthandeni Mvelase owaye producer kaBabujabi Khanyile then wasenzela first i demo album sabhaqoza singenaka zonke istudio eseGoli ama companies sicela ideal isikhathi misingakafiki ke awazi ukukhala kakhulu kwaze kwathi ngo2006 ngenhlanhla sahlangana no Mr Mthokozi Sikhathi better known as DJ Tira wayithanda into esiyenzayo wacela ukuthi sihlangane e-studio sangena e-studio ngempela that was when iAfrotainment was born together with Afro Soul. Wow. Before sasibiza ukabawo igama lesibhaca ulimi lwesinguni elithi nje brotherhood mfowethu siswami. Mase sise Afrotainment uAfro Soul warayima kamnandi. First Afro pop group yase Afrotainment. Then ke sakhula since album iqala release ngo2007 yayithola indondo yama Metro FM Awards for the best Afro pop group of the time. 2010 our second album usemncane naye yathola futhi indondo kuma Satma Awards for best Afro pop album. Then noThandeka Zulu ngo2009 she joined us as a backing vocalist and as a dancer with group. So when 2011 uThandeka Mkhize uNkulunkulu esiphuca yena Thandeka Zulu wangena enyaweni zikaThandeka Mkhize. That's how we got to be with uThandeka, but sesuthuke kanje manje because ngo2021 ye kwaphinde kwehla ife lemnyama kwiAfro soul kwahamba umfowethu Sergeant Malishe so sesigcine sele suthu. Sisazongena ubalinde eziningi sifike sasixoxe ngazo but sothi ukuhlehla kancane ngizoqala nga1 siqala ngayo sisingaleyo uMazulu. Wawingane njani wakhulu uzazi vele ukuthi uzongena kulomkhakha ukuba yiciko yo ngizothi nje ngakhula ngingane active kakhulu because I remember even esikoleni ngangicula ngangimodela ngabo Miss Hamba Nathi Miss Thongathi Miss Kosibomvu ngicula ngikwi debate team nje ngangingane nje ethandayo ukuthi ibandakanye kwizinto ezenziwa esikoleni and naseklasini futhi ngangiphiwe and then kune group ebizwa ngokuthi linde ukuhle engangikuyona
ngayijoyina ngineminyaka yo9. Wow. Yes, leyo group leyo yayiphethwe ubhuti okuthiwa Bowa kaMzobe. That guy, yazi impilo is such a beautiful thing. That guy wahamba uyofunda eMbongeni Ngema Academy. Mayifika eMbongeni Ngema Academy, uSabelo noSergeant sebewothisha at the academy. They were graduates and then they became tutors esikoleni nabo. So uguy lo sidansisayo lokushini hamba nathi waba umfundi wabo. So mayibuya esikoleni sizohlangana erehearsal sifundisa izinto and then sicela ukuzobona izingane zakhe zasothongathi ukuze sibone ukuthi yini lo ihlanganisayo njengoba umfundi wethu. That's how I met uSabelo Ngema noSergeant Malishe. Back then ngisana 11 I think. Seseba nje, did you know ukuthi in future? No, I never. I was just a fan. Yeah, group at that time. I remember since high school nje uSweet lo awushoyo ngiwuza ukhala eradweni. It was topping nje ama charts konke ama radio stations, even la Ukhozini top 20 Ukhozi, you know. Ngangazi ukuthi one day uNkulunkulu uzongibeka la engikhona. And then yahamba ke iminyaka nga audition for being a dancer and backing vocalist kwi group ngoba kade uSabelo ngajoyina, and then as iminyaka iqhubeka ke ngagcina sengiyi lead vocalist because ngang understand the culture ye-Afro soul, ngiu understand music kwabo. Remember ngaqala ngiyifan ngaba backing vocalist ngaba dancer, so babona ukuthi mhlambe ngingaba umuntu oright ukuthi ngene icathulweni zaseSithandeka Mkhize. Butwa uSabelo, masiza kuwe siqale emumva before even i-Afro soul, wawumuntu onjani? Nami I grew up emakhaya le kwaHlabisa from esikolweni, from a primary ngangikwi school choir senza ngiqala ukufunda ama note oDo Mi Fa Sol La Ti Do. Ngafika high school I remember ngifunda standard 7 savula igroup ye gospel music. Yaqala ya compete ngakhumbula one of the big competitions in la eCity Hall ikhathi zami zokuqala ukubona itheku leso sizocompete la so nje ngikuyi spiritual gospel na kuyi traditional gospel ngenhlanhla ekhaya ikune background ye entertainment obabe ngibalula udokotela ubaba uNgema uMbongeni ubaba omncane. So ngikhule i-influence ye-theater nokucula ivele isegcekeni. So I remember nje ngo-1992 kwenzeka iSarafina sisebancane wesithathu baba sizoba nje e-backstage and behind the scenes sibuka umsebenzi from ngesolengane. So umuntu wa-introduceka ekusasemncane. So uma ngifika la eThekwini sengiqala o-academy mingimitha oMalishe noJuicy kwaba ukuthi into vele engaphakathi. Ngangayena ukuthi umntana ophaphile mina ngingumuntu onamahloni futhi yazi mokhulela emakhaya uhlala uthotshiswa nje emakhaya. So kakhulu yeah. Kodwa washo ukuthi talent nothando kuhlale kukhona. So ngenhlanhla nje uNkulunkulu I think umkhumbi wami lokho ewu-director endaweni lapho osuzwafika khona manje. Bazosisama uke wakhuluma ngokuthi babone ukuthi uya-understanda i-culture ye-Afro soul. Uma ungasichazela kafushane i-culture ye-Afro soul injani? As i-Afro soul sabantu abathanda umculo wesintu, sobabili ngizothi sobathathu noma lishe ngakadluli sibile se-theater, so sine background ye-theater. So uma ulalela music wethu music soulful, one influence kaMaskandi, one influence yombhaqanga, onesintu, one influence yengoma zomshado, kunengoma ezayiculwa kudala emaceceni. So sonke sina lo msuka uSabelo uqhamuka kwaHlabisa nami ngikhulela emakhaya before ngimuvele othongathi. So umculo nje wesintu, that is a culture ye-Afro soul. So when you fuse lama genres together kuphuma sound ye-Afro soul, ye-Afro pop, theater, Maskandi, mbhaqanga and soulful music. That's what creates a sound in a culture yethu. And also indlela esigqoka ngayo, indlela esiziphatha ngayo, indlela esihlonipha ngayo umsebenzi wethu stage, off stage. Wonke umuntu nje mhlambe ongathi wakwahlangana nathi engafakazisa ukuthi sabantu
into yesiko noma isintu esibambe ngezandla zombili ngoba siyakholelwa ukuthi impande zethu zisenza ukuthi sibe abantu laba esiyibona singazama ukuzenza izinto esingazona. uSabelo uke wabala umlando we-Afro Soul mawubala ubala amagama abantu asebanishiya ababeyingxenye yethimba eniyazi ukuthi ngo2021 kwaphinde kwaba khona omunye kuyinto esanda kwenzeka. Ngifisa ukuza ukuthi eyimene kanjalo as i-team nenza kanjani ukuthi nibhekane nazo nikwazi futhi ukuthi niqhubekele phambili because nisahlangene noma nisebabili but isamili Afro Soul isakhona and iyaqhubeka. Yeah, ngicabanga ukuthi ngizoqala okay italent eqala. Khona lento ukuthi emhlabeni ungami ngomunye unganqiki khona ingoma yamambazo ethi mngane wami wenqikile uyowenza njani emhlalo lomuntu efa ngeke ukwazi ukuyimela. So as much as sisahlangane sibathathu kwakumnandi kodwa besivele futhi individually uyazazi to strong you can face ubunzima. So me ehamba uMalishe asithanga ayisesithatha sponsor amajoga esibayeni sishiye kanjalo. Sithe sizoqhubeka ngoba italent esinalo nempokophelo yokuqhubeka nomsebenzi ikhona. Umsebenzi futhi siyawazi besivele siba hands on sonke e-studio mas recordwa behind the scenes kwi-admin si there. So akukho ukuthi mhlambe for instance if kwakuhambe mina ngiyazi babezoqhubeka futhi i-culture bayayazi kodwa ke nokuthi i-legacy kwakumele iqhubeke anyway ngoba phela naye ehambile nje siyakholwa ukuthi umoya wakhe unathi. He is idlozi lethu elikhulu. So mhlasimbe if bengathwa sponsor ithawula siyakuyekela ukuqhubeka nomsebenzi esasuqalile ndawonye ngabe mhlambe sesithwani sesimosha ivision ye group ngoba nathi sizoyiphusha siyiphushe bakhona sesiqalile ukuba groom abancane kunathi siyafisa into ya-Afro Soul ibe yi-brand engeke iphele. Yeah, that is why sinane isikole lapho esibaqeqesha khona abanye baqhubeke nale culture le because kwi-culture kuwumsebenzi futhi ngoba sasonke entertainment noma ngizothi ezokungcebeleka zumsebenzi nakuba kujatshule. So ukuyiqhubeka Afro Soul isiqhubeza ukubeka isinko etafuleni. Mhlawumbe nje ukumhlonipha sike sikhulume kancane ngaye uMalishe sixoxele waye umuntu onjani kwakunjani ukusebenza naye ethimini. Yo wayindoda ethobekile kakhulu adonwa nalaye waye umuntu othobekile osebenza ngokuyikhandla. Ngingasho ukuthi mhlawumbe igalelo abenalo kakhulu elokukhompose music ngoba uSabelo besibhala sonke e-studio but besazi ukuthi isikhathi esiningi mangabe sifika e-studio umuntu ozocompose aqhamuke nemelody iqala mhlawumbe kuzoba uMalishe isikhathi esiningi noma afike ube ne-studio sakhe like a mobile studio abenayo ekhaya afike asethi okay guys khona ingoma engiyibhalile la nicabangani yini esingayifaka khona i-chorus enayo mhlawumbe uSabelo aqhamuke ne-chorus mhlawumbe ngiqhamuke ne-verse but uku-create music I think bekuyisiphiwo sakhe kakhulu ngoba usebenzile even kwama-musical komasho the musical creator with the game yababuduma ubekuthanda ukucreate umusic nje kakhulu ingoma ezithi eziningi ezama-hits osemncane oyena ungangitsheli za create oyena ngaphandle kwasemsebenzini ubekuthanda ukujabula uMalishe kodwa ethobekile egada ukuthi ujabula kuphi besabangani besihlezi sihamba sobathathu isikhathi esiningi mhlawumbe message imini ngama weekends mesifuna ukuyijilela sihlalele sobathathu nje ube umuntu okuthanda ukujabula ebathanda abantu enolaka mawusukelile ngiyakhumbula nje mesise backstage mhlambe uthola ukuthi sekuyahelezisana ikhathi zokungena sengena abantu sikade sifikile kwigig sekufika mhlawumbe abathize abayibona bebakhulu kunabanye bengakhulumi kakhulu bemhweba nje umuntu amkhombe ngemino yakhe emkhulu indoda mesiyabona ukuthi hayi no akusafanele ngikhulume kakhulu
ya ube umuntu kanjalo eyithanda ingane yakhe ingane yentombazane amathwane ewuthanda umndeni wakhe emthanda umama odadewabo nabafowabo nje ube umuntu wepeace kodwa ungamsukeli njengendlovu osumsukelile ubedinwa ubone ukuthi hayi no sekonakele kakhulu yeah ngiyezwa ngendlela enikhuluma ngayo ukuthi ningabantu ubudlelwane benu ningabangani ngaphezulu kokuthi nje nisebenza ndawonye nakha umculo and obviously nishadile kulapha ukuthi niba bangani ngifisa ukuza anike nje nibhoreke nisebenza ula sekhaya ula yikuphi ula nomuntu uthi hayi awushaye umoya phela nawe. Yay, unfortunately as Boran what you do yindaba ku unfortunate ukuthi anibhorani kuyinhlanga fortunately slow anyway yeah as Boran so siyanikezana ithuba kodwa okay and sekoba nalento ya social media yazi ukuthi lento le inhle imbi kenza ukuthi sihlele endlini vele kade sisebenza from ekseni nje masifike endlini sikhathele ayihlalelele busy nabangani bakhe nami ngibusy so kodwa mesiya out isikhathi esiningi ayi sihamba ndawonye hayi ngoba sikhatana mina I'm comfortable ukuba out nabantu nomuntu engimjwayele ngimaziyo ngesilungu kuthiwa ngi-introvert angikwazi kumane ngibefriend umuntu nje isikhaleni so rather ngihambe naye or else ikakhulukazi umuntu wesimamo sasemncane uyathanda ukuhamba nabangani bakhe ngiyamdedela nje ahambe kunesikhathi ke sasekhaya esingeqingo ngithi masengibona ukuthi lalela awubuye la ukhona otherwise kumnandi nokuthi wena sisi uMacele ukusebenza nomuntu enomndeni naye kukhanda idiscipline emsebenzini ngoba lesinkwa lesi uma sisipensela sisidelela kuzolamba thina nengane zethu so kukhanda nje a lot of discipline kulula nokumkhuza ngize mhlambe ngigamanxele ekubeni more personal sisemsebenzi waphela ngithi uyagangayo manje akwazi phela yabona inhlonipho yethu yothando iphinde iphongoze ngala emsebenzini so kuhlale kunale that level ukuthi sihloniphana la and beyond akupheli nje ekhaya kuphela uhambe kuze kufike nasemsebenzini yes okuyinto enhle ngoba hey umshado nemjolo akufuna kuyingena ufuna kuyiqala leyo ndaba esikhathini esiningi akusiyona into abantu abayithozelayo ngenxa yezimo ezahlukahlukene so masikhuluma lana ningamaciko ngendlela ezahlukahlukene and nizoqala ngawe siswami ngiyakwazi ukuthi uphinde ube umlingisi futhi wangena kanjani ekulingiseni kwakuyi theater ngixoxele ngalokho okay ngingasho ukuthi uthando lwakhuliswa iyona itheater ngoba itheater kabambongeni besenza konke ubucula udansa uact so kwangisiza lokho kwangenza ukuthi ngibe all rounder performer akukho engakwazi ukwenza so ngithe mase ngingenile kwi-Afro Soul ngo-2013 uPastor Mjusti wayishutha nje imovie yakhe kwabo church service efuna abantu wangibona on stage washo ukuthi yazi ngiyacasta for kwabo church service 2 ngicabanga ukuthi khona indawo ongakwazi ukuyidlala but ngizokunikeza ithuba audition esibone uma ukuthi uyakwazi ukwenza nangampela for iTV ngaqala lapho ke and then emva kwalokho ngo-2015 ngafunda on kwi-newspaper ukuthi kune show entsha ebizwa ngokuthi uZalo so badinga abalingisi and indaba yoZalo yenzeka ngomusa kaNkulunkulu ngoba into ayibhaliwe ibrief i-character brief eyayishiwo ukuthi kufunakala umuntu okhulile onjanjanjani mina ngangayifit ngokweminyaka yami back then ngangina 23 so they were looking for somebody over 45 on screen so ngisho kuthiwa ngangithanda ngangingikwazi ukudlala kodwa ngakhuluma noSabelo ngathi yazi ngifisa ukuyozama ngoba ama auditions oZalo angidlula awuqala so mhlawumbe mabengibona bengakwazi ukuthi ngelinye ilanga bangibhalile something nangampela ngahamba nga-auditiona
stay in class ngafica usisithuli wakwaZuma mangifika uyangibuza audition layiphi character ngimtshela athi ngoba ungathi una 16 nje wena uyazi ukuthi lo muntu esimfunayo umuntu omdala kanjani ngasho ukuthi ke ngamtshela the same thing engayisho kuSabelo ukuthi no it's fine ngisho bekuthiwa ansanginikezi for le role but just ukuthi ningiconsider ningicabange ngelinye ilanga ngempela nga-audition ngathi ngiqeda nje ku-audition wangibuza uyakwazi ukucula ngathi yes ngiyakwazi ukucula wathi ngicela ubuye next week uzo-audition for music that's how I got the role for Nombuzo yeah I think faith nje more than anything nokuzama ukuziphusha and then ke kwaqhubeka ke umlilo uMaskandi Queen Showmax nabo bangicasta on stage with Afro Soul baba lo wase-DMP babusithebe washo ukuthi ayithanda voice yami ufisa lead for ishow umuntu oculayo ucula umculo wesintu kwangisiza ke nakho ukuthi ngiyakwazi ukwenza kokubili ngayithola kanjalo ke nokunye ke njalo but nje ngangena kanjalo kwezokulingisa yazi ukulingisa nomculo imkhakha demanding kakhulu ifuna isikhathi ubalansisa kanjani ukuthi lezi zinto zakho zikusebenzele ndawonye yo yabona nje kuba sesethini uhamba ekseni kuyentambama seyoyilahla kunina yeah but ngiyazama ukuthi kubalance futhi I think angiziplaneli mina I always say umusa kaNkulunkulu ngoba njengamanje ayikho into engishuthayo and my focus music kakhulu sizo release nje manje music omusha we-Afro Soul ne concerts njalo kuyenzeka nje ngomusa yes kuyenzeka nokuthi uyakwazi ukusho kwi-production mawufika ukuthi kunomunye umsebenzi engusebenzayo okanje mekwenzeka bayakwazi ukuthi kwi-schedule bakufake ngesikhathi esithize ngeinsuku ezithize mawuzoba ne-show uyakwazi ukureporta send email usho ukuthi hayi in 2 weeks ngizobe ngine-show endaweni ukuthi so ngiyacela ukuthi ningiphe isikhathi bayakuvumela bayazi nabo ukuthi njengoba sama-artist nje sibamba konke and mengabe udedela okunye ngahle kulimali and i-Afro Soul iyithi kuma-productions isikhathi esiningi sisuke siqashiwe ababhali abangadecide noma inini ukuthi hayi cha sesibongile kanti la kwi-Afro Soul kuyodecide thina masesikhathele so kubalekile nje uzakhela i-empire yakho nawe ukuze ukwazi ukukhula sikhuluma ne-Afro Soul ku-Ukhozi FM TV siyabuya Siphinde sikwamukele ku-Ukhozi FM TV igama lami nguNeliswa Cele sihlezi nethimba le-Afro Soul umculo we-Afro Soul eNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi umculo osithandwa kakhulu kithina nanokuthi nje indlela noma ke imculo e-influencer umculo wenu i-influencer vele imculo esithandayo Maskandi imculo traditional neminye mfisa ukuza manje wonke lo msebenzi eseniqoqile seniyawuthatha ninenkampani iqabawo nine-academy ngifisa sikhulume ngalezo zinto but uSabelo ngizoqala kuwe inkampani yaqala kanjani ummono wayo wawuthini ngiyawuthanda lo mbuzo sisabancane ngo-2003 4 5 6 bisamba ama-auditions sifuna ukuqashwa I remember nje ama-audition ayedume kakhulu back then awe-Lion King so you go there audition mhlambe for 2 years bekuthembisa ukuthi hayi yabona nje next time ekuthathwa abantu uyathathwa so sinomalishe sesikhathele and iphupho lokulithi hazini so ukhanda kanjani umsebenzi wethu la singeze ucela khona so that was the first drive towards uqala iqabawo ukhumbule mengithi iqala iqabawo was the first name before Afro Soul so umalishe wayibhaca buya ngapha South Coast so sibizana ngokayise Kabawo so eventually igama le company sathi Kabawo asimase register Kabawo kube igama le company so then yasiba iumbrella khona iKabawo Entertainment uyona indala eya register ngo-2007 then iKabawo Entertainment yazala iKabawo Projects uNPC NPC yasizala iKabawo Performing Arts Academy yeah so bonke labo Kabawo laba bafitwa i-cash cow yakhona i-Afro Soul ngoba yona business elenza imali
kangcono kunokunye but manje ke iKabawo Performing Arts Academy yona sustainable la sifundisa khona ingane so ukukhathala ukucela umsebenzi ngama auditions kwadala ukuthi siqale okwethu that was the drive ke so sayiqala ya register sakhula ke sathi uMaZulu nje before I join Afro Soul waqala wazotrainer kwi training yethu iKabawo Academy sase stable theatre back in 2000 yeah 2010 success sasilenda impela usize 26 uyababona abantu abangane kuyabonakala ngifisa ukuzwa iexperience yakho ufike kwi-academy le ayisiyakhiwe okunjani ufundiswa zonke izinto Yo kwangikhulisa kakhulu because bengisukela lokushini kwi-group le bengishilo ukuthi ngangikuyona and ngangiprepare for ama-auditions eSarafina musical so kwangisiza ukuthi ngitrain e-academy kulolu lwazi oluncane nganginalo from ekhaya uthongathi bese ngifike e-academy ngazothola i-training ethuthukile ngafunda discipline voice control izinto ehlukahlukene eziningi so kwangikhulisa and ngahamba nge-audition for iSarafina ngathathwa kuleyo audition I think i-cast eyayintsha sasiba 5 and ngenhlanhla I was one of those 5 yeah abacast kusho umsebenzi ye-academy yabonakala iyancomeka ngifisa ukuzwa manje njengabantu senenkampani yenu yomculo nezililisela umculo mhlawumbe iexperience yenu isibe njani mawuqhathanisa nokusebenza ngaphansi komunye umuntu kungcono kakhulu ukuzenzela nakuba kunobunzima obukhona kodwa kungcono ngoba kukufundisa umsebenzi uyazi ukuthi kuqale phi kwafaila phi kwa so nje angithi mawuphansi kwenkampani awazi ukuthi umculo ufaka kanjani eradioini kwi-TV ubhalwe ephepheni ukuthola kanjani so uma ube nje isichuse ulindele ukutshelwa kanti uma u-independent uyazifukulela wena so kusize ngalokho so nje i-advice le esiyesinikeze nabanye ukuthi kungcono ukuthi uzikhulise uma usufikile phezulu sebengakuthatha laba khona ikhondla za wonke ama-industry okumele sigcine mhlawumbe zithayike siyakubona manje uvuthiwe ithi sikuthathe sithi sisiphongoze more power on you njengoba sobona amaciko lawo engahlamba asevelele kakhulu kodwa usuke umuntu eyiqalele phansi to get there so nangokwamasenti uyawabona ama-statements uthi i-downloadela idlalela uSamra kuchazela uSarel so it's better ukuzenzela ngiyakukhulisa mhlambe iziphi izinto engasiza noma nicushise ngabo abanye abaculi ngoba sihlezi sibona ku social media umuntu esesho ukuthi ngasayina nenkampani ethize basangholela u100 kuphela nezinto ezikanjalo so njengabantu asebesebenze ngale esenazi ukuthi iziphi izinto ezidingakalayo emculweni umculi iciko elingenayo kwi-industry iziphi izinto kumele aziqaphele azikhumbule ama contracts yona into ebalekile leyo ngoba into eyenzakalayo usuke ekhaya usalambile mhlawumbe udlala isiginci uyayiculela nje la ucula khona uthongathe enquthu kuphi and then kufike umuntu athi uzokusayina obviously ulambile mhlawumbe uyabuka isimo sasekhaya ukuthi asihambi kahle into nayo italent so mangabe kufika umuntu ethi uzokusiza ngetalent lakho akubeke kwelinye izinga uzovuma noma yini leyo ke inkinga iqala lapho ukuthi singayiqhathanisi indlala yasekhaya nesimo esuke sibhekene naso esinzima nekusasa ngoba awazi uzohamba usayine kwinkampani bafike bathi bazoholela 5,000 ngenyanga awazi vela unawo uyawufisa ubuka ngeso lokuthi okay uzokhava igrosa yami okwamanje vele company izo investor emsebenzini wakho bazokurekhodisa bapromothela music benzeni kodwa mhlawumbe uvela ube nenhlanhla 3 months down the line evele hit ingoma or album yakho usuyaqala manje wenza 1 million wena wasayina ukuthi wena uyohola 5,000
And kwesinye isikhathi ube nebhadi ezinye inkampani zingacabanga ukuthi njengamanje ngoba besaholela 5,000 sebe expose emhlabeni wonke. Mawusuwaziwa umhlaba wonke indlela oqhwa ngayo, indlela osiphatha ngayo, indawo ehambayo ayisamechi lo 5,000 abakunikeza wona. Ibona abakunikeza exposure. So abantu ba expecte uMaZulu osethe ukuthi thuthu. Yabo, ayikuthi kumele ube rich ngesikhathi kodwa ukuqala uvele endaweni ubonakale kumele ubukeke ngendlela eright mangabe uhamba uya kuma shows kumele ugqoke ngendlela eright even ukudla okudlayo kufanele kube khona umehluko wena wavuma u5,000 mawusubona ukuthi okay ngeke ngathi sengiyadlaleka usuyaqala manje usubele emumva usufuna ukushintsha wasign icontract wrong so nginga advise abantu ukuthi ngoba thina isikhathi esiningi as amaciko asiwona amaloya akusi umkhakha wethu uyitholi lawyer funa ulwazi ku someone ulambile unjalo yebo ngiyavuma ungangithatha ungisayine but ngicela unginikeze icontract nginikeze someone okufundele okwazi ukufunda lezi zinto oyiunderstanda kangcono angichazela ukuthi ngabe ngisayina into eright yini even ama legends abantu esikhule esibalalela sibabona komabona kude baningi abadlaliwe like obabushini umtekhala baningi kakhulu ama contracts basayina ama contracts wrong so njenge advise umuntu osamncane ofisa ungena ku industry ukuthi qaphela izinto oyisayinayo hlezi kusho ukuthi mawufuna ukufihlela umuntu omnyama into uyifaka encwadini asikuthanda ukufunda kumele sijwayeze ukufunda mawukuthi akuyeka ngesikoleni thola phela someone ozokufundela ukuze ungayifaki enkingeni. Fisa sikhulume ngezayo manje khona ama concert khona umculo omusha ngixoxele ngalokho we've got a concert ebizwa nge-Afro Soul in concert ilapho khona sibungaza iminyaka yonke sesiyiphilile kwi-industry u20 to be precise yes so siyathokoza so senza le concert saseke ngayo kushuthi kule minyaka le esihambile kunabantu abasebenzisana nabo engomeni ama features ama collaborations khona uZulu Boy ingoma esenza nayo ngo2017 khona uKhuzani ingoma esenza ngo2018 kube khona uCharlotte wakangubane kube khona uNdoni umntana waka sakholisibo sakhe uyi-graduate yase-academy bene-Charlotte so sifeaturishe bona as ama-graduate sebe-recordile uNdoni wayekuba-Idols 2020 top 4 then inkomo yami ingoma esiyenze noKhuzani kube ingoma eyayi-commemoration kaMama uBusi Mhlongo siyenze noZulu Boy so bakhona kule concert amaviyo khona ingoma esayenza ethi ungayithenga yini indoda esenze neqembu kuthiwa amaviyo lasemaphephetheni then on the very day sobe si-release ingoma yethu entsha ethi wemgqibelo wazi wakude kwemgqibelo and ukude yazi ukubona imozokhumbula umuntu seniplanile ukuthi nizobonana ngalo wamgqibelo usuba lensuku ukuthi wazi wakude so that's the song shem sithole nje nayo sithole ngale show le uNkulunkulu uyakwazi ukuhlela izinto chemistry yeza le show umusic director esimcethu azosiza wafika wacela uku-eda ingoma uZolani Maseko eziselalela hayi le ngoma iyavutha bhe sathi sicela ukuyi-record so last week Friday say studio say record i-ready manje it is being uploaded online as we speak so that abantu bazokwazi ukuyithola from Thursday mhlawumbe if ungivumela ngizosho ama social media ethu ungasasiyasho ku Instagram uthi nje @afrosoul_ and then individually uthi @mazulu real soul SA kimi uthi @muji_royalty Muji_royalty the show nje lesenzayo ukucelebrate iminyaka u20 sine cast abantu abawu75 on stage and by grace of God uNkulunkulu usiphile ama gigs we are able to pay people the show is not funded a 9-piece band 2 keyboardists nje kuzobe kumnandi kuzobe kubusy stage ama dancers ama backing vocalist it's a full production and nje sithanda nokubonga konke umuntu esithema simemeza but Afro Soul vision yenu sizonisupport siyanazi ukuthi nisuka kuphi most of amajita abakhona ebandini abanye kade saqala ukudlala nabo nje kuzobe kumnandi kakhulu
Siyanimema. Siyeza sokuthi inside. Ngoba ukuthi umbuzo wami ogcina ukuthi mhlawumbe eminyakeni eyinkulungwane from now sesingasekho sonke nifisa ukuthi iAfro soul yaziwe ngani? Ngifisa iAfro soul yaziwe njengabantu abafika bathwani babafaka usikompilo olwaguqula noma lenza kwaba ngcono izimo ezazibhekene ngoba esibhekene nazo emhlabeni ngokumculo siyafundisa siyaduduza siyakha so siyafisa kwakheke abantu abazoba isizwe esithi yazi ngaxoxa ku Mr Ngema ngaxoxa kuMaZulu usikompilo through their music and ngendlela ababeziphethe ngakhona impilo yethu iningi kwi-social media umshado wethu uyabonakala ku social media indlela esenza ngayo so ngicabanga bakhona abagqugquzeleka ukuthi laba bantu ngathi abankanti nama ngahle ngihambe so siyafisa ukushiya into ecishe ifanele ngenze umzekelo njengoJesu Kristu washiya usiko lobuKristu abantu bakunanto kuthiwa bamaKristu namhlanje bathatha kuya ndodana kaMaria nathi ke samadodana namadodakazi ongema noZulu sishiye into ethabe umgwaqo abantu abayilandela. Wow. Yo, amazana ubuhlakani kakhulu. Ngibonge kakhulu ukuxoxa nani. Ngijabulile futhi I'm sure ukuthi nababukeli bakwazile ukufunda okuningi. Kodwa ke ngaba ngibenza ubulungiswa. Uma beze behambe la bengaculanga, hayi guys, bengingabona in between amasethi abantu bayahamisha la ubona ukuthi ingoma iphakathi. So ngizobalelisa mina ngisuke ebese nginika stage ukuthi sibe ngeseno, nginika ithuba ngibonge kakhulu ukuhlala nani. Siyabonga. Ngibongeke nami igama lami uNeliswa Cele. Ungabaleki nama ngibalekile nje ngisithelile sisakhona. Asike sithokozele umculo omnandi kuUkhozi FM TV. Wonke esidlula kukho uyindalo evela kuJehova qinisela yebo kubuhlungu kona kuyindalo evela kuJehova
esidlula kukho kona kuyindalo evela kuJehova qinisela yebo kubuhlungu kuyindalo evela kuJehova. Thank you. Waza wakuthawe mgqibelo Waza wakuthawe mgqibelo wena Waza wakuthawe mgqibelo Waza wakuthawe mgqibelo wena Ukube kuya ngami Gabe sihlalele Dubai, sipping glass of wine, making our first child. Ukuba kuya ngami my love. Gabe sihlalele mzini wethu nabantwana bethu ekhaya lethu. Manje akuyingami kuyange zimfundiswe sazifundiswe emakhaya. Manje kuyange miyalele sakhuliswa ngayo baby. Hey, waza wakuthawe mgqibelo Waza wakuthawe mgqibelo wena Waza wakuthawe mgqibelo Waza wakuthawe mgqibelo wena Ukuba kuya ngami Ngabe ngizlalele esifubeni sakho Ukuba kuya ngami my love Ngabe ngibizwa ngomyesisi wena ubizwa ngomiste Oh manje akuyingami kuyange zifundise sazifundise emakhaya Oh manje akuyingami kuyange zithembise sazithembise emakhaya Oh mgqibelo Waza wakuthawe mgqibelo wena 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 Manje akuyingami kuyange zimfundise sazifundise emakhaya Oh manje akuyingami kuyange zithembise sazithembise emakhaya Siyabonga. Thank you. So much. Ukhozi TV siyabonga. Bye.